Hari ahantu mu Rwanda ushobora guhagarara ukumva amajwi y'inyoni gusa, ugakomeza ukagenda hagati y'ibiti birebire, amababi atose n'ibiti byuzuye urusobe rw'ibinyabuzima. Ariko munsi y'amababi, mu mwijima w'ibihuru no ku mashami y'ibiti hari ubuzima ushobora kuba utabona, ariko bwo bukaba bukureba. Rimwe na rimwe ikinyabuzima ushobora kunyuraho metero imwe gusa ntukibone. Gishobora kuba ari kimwe mu biremwa biteye ubwoba kurusha ibindi biri muri iryo shyamba. Inzoka zimwe zigenda zinyerera hasi bucece, izindi zizamuka mu biti, izindi zihisha mu mababi zitegereje ko umuhigo wegereza. Kandi igitangaje kurushaho ni uko inzoka nyinshi zitica kubera ko zishaka kurwana n'umuntu, zica kugira ngo zibeho. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mashyamba y'u Rwanda, tureba isi itandukanye n'iyo tubona ku manywa, isi y'abahiga n'abahigwa, isi aho akanya gato gashobora gutandukanya umuhigi n'umuhigo. Muri kumwe na Niyonzima Israel, iyi ni Habayeho TV. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share. U Rwanda ni igihugu gito mu buso, ariko gifite ahantu hatandukanye cyane ku bijyanye n'ibinyamuzima. Mu majyepfo ashyira uburengerazuba hari Nyungwe, rimwe mu mashyamba ya kera cyane yo mu misozi ya Afurika. Nyungwe ifite ubuso bungana na kilometero kare zirenga 1000, kandi ubutumburuke bwayo bugera hafi kuri metero 2950 hejuru y'inyanja. Ni ahantu hari amoko menshi y'inyamaswa, inyoni, ibikururuka hasi n'ibinyabuzima bitandukanye. Hari kandi Gishwati, Mukura iri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iyi pariki igizwe n'amashyamba ya Gishwati na Mukura, kandi ifite agace k'ubutaka bwa pariki kari hafi kilometero 34 na 36. Mu majyaruguru hari Volcanoes National Park, izwi cyane kubera ingagi zo mu misozi. Ariko iyo ugiye kure y'ibinyabuzima bizwi cyane nka gorillas na chimpanzee, uhura n'indi isi itandukanye, isi y'ubukururuka hasi, ariyo si y'inzoka. Ikintu cya mbere umuntu agomba kumenya ni uko inzoka zitandukanye cyane. Hari inzoka zirya udukoko, hari izihiga imbeba, hari izishobora gufata inyoni cyangwa ibindi bikoko bito, hari n'izikoresha ubumara mu kwica cyangwa kunesha umuhigo. Ariko ntabwo inzoka zose ari inyamaswa zifite ubumara, kandi ntabwo inzoka zose ziteye ubwoba ziba zifite ubushobozi bwo kwica umuntu. Icyo benshi batazi ni uko inzoka nyinshi zishingira ku kintu kimwe kugira ngo zibeho. Umubiri w'inzoka ushobora gutuma yihisha mu mababi, mu byatsi, mu mashami cyangwa ahantu hijimye. Iyo umuhigo utarabona inzoka, inzoka iba ifite amahirwe menshi yo kubona umuhigo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe inzoka idakeneye kwiruka, ntabwo ikeneye gukurikirana umuhigo intera ndende. Itegura igitero igategereza. Tekereza imbeba iri gushaka ibyo kurya ku mababi yaguye, ntizi ko hari ikintu kiri hafi yayo. Inzoka nayo ntigenda cyane, irategereza. Iyo umuhigo ugeze ahantu hagenzurwa neza, umutwe w'inzoka urazamuka. Mu kanya gato, ku nzoka zifite ubumara, amahembe yazo yihariye ashobora gufasha kugeza ubumara mu mubiri w'umuhigo. Ubumara bushobora guhungabanya imikorere y'umubiri w'umuhigo bitewe n'ubwoko bw'inzoka. Ariko ku nzoka zitagira ubumara, zikoresha uburyo bwo kuniga umuhigo, inzoka igafata umuhigo ikawizingiraho. Igenda iwugabanyiriza ubushobozi bwo guhumeka no gutera umwuka. Umuhigo ugatangira gucika intege, hanyuma inzoka ikawumira. Iki ni kimwe mu bintu bitangaje ku nzoka. Ntizishobora guhekenya ibiryo nk'umuntu, zimira umuhigo uko uri. Urwasaya rw'inzoka ntirufunze nk'urw'umuntu, rufite uburyo bwihariye butuma inzoka ishobora kurambura umunwa ikakira umuhigo munini ugereranije n'ubunini bw'umutwe wayo. Niyo mpamvu ushobora kubona inzoka imira umuhigo waba usa n'urenze umutwe wayo. Ariko ntibivuze ko inzoka ishobora kumira ikintu icyo ari cyo cyose. Ubunini bw'umuhigo bugira aho bugarukira. Inzoka nyinshi zigerageza kwirinda umuntu cyangwa guhunga aho gutera. Ariko inzoka ishobora kuruma iyo yumvise ko iri mu kaga, ifashwe, ikandagirwa cyangwa ikikijwe nta nzira yo guhungiramo. Niyo mpamvu umuntu ugenda mu mashyamba cyangwa ahantu hashobora kuba harimo inzoka agomba kwitonda. Ntugashyire ikiganza mu mwobo utawunamo, ntukinjire mu bihuru utazi birimo, kandi ntutegereze gufata inzoka ngo urebe niba ari mbi. Iyo winjiye muri Nyungwe uba winjiye mu karere k'ibinyabuzima gakomeye cyane. Nyungwe ifite amoko menshi y'ibinyabuzima, harimo inyamaswa z'inyamabere, primate, inyoni, ibikururanda, ibikururuka hasi n'ibindi. Raporo zigezweho zigaragaza ko harimo amoko menshi y'inyamaswa n'ibinyabuzima byihariye. Kandi kubira ishyamba bifite ahantu hatandukanye, amashyamba y'imisozi, imigano, ibishanga n'ibyatsi, bituma habaho uturere twinshi dushobora kubamo ibinyabuzima bitandukanye. Aha niho dutangira gusobanukirwa impamvu inzoka ari ingenzi muri uru rusobe. Iyi nzoka ihiga imbeba cyangwa ibindi bikoko bito, ntibiri gusa gushaka ibyo kurya gusa, ibiri kugira uruhare mu kuringaniza umubare w'ibinyabuzima. Mu yandi magambo, nayo ni igice cy'umutekano w'ishyamba. Mu Rwanda hari inzoka zitandukanye, ariko tugomba gutandukanya neza. Inzoka nini, inzoka ziteye ubwoba, n'inzoka zifite ubumara. Ntabwo byose ari kimwe. Jameson's mamba ni imwe
muri mamba z'icyatsi zo muri Afurika. Ifite umubiri muremure kandi irananutse. Ibara ryayo rishobora kuba icyatsi kuva ku cyatsi kijya ku cyatsi cyerurutse bitewe n'umuntu wayibonye n'aho iri. Hari n'ubwoko bwo mu burasirazuba bwa Afurika bufite umurizo ushobora kugaragara nk'umukara. Mu Rwanda, ubushakashatsi bw'ibinyabuzima bwerekana ko Jameson's mamba iboneka ahantu hakwiye imibereho yayo, cyane cyane mu turere tw'amashyamba no mu bice bifite ibiti. Iyo izi mamba z'icyatsi zikuze ziba ziri hagati ya metero 1 ndetse na metero 2, kandi ibipimo ntarengwa byanditswe bigera hafi kuri metero 2.55 ndetse na metero 2.60. Mamba ibinanutse kandi y'icyatsi igenda hagati y'amashami, ikaba ifite n'ubumara bukomeye cyane. Ijambo mamba rimaze kumenyekana cyane muri Afurika kubera inzoka zo mu bwoko bwa Dendroaspis. Muri ubu bwoko harimo mamba z'icyatsi nka Black Mamba, ariko hari ikintu abantu benshi bibeshyaho. Iyo umuntu avuze mamba ahita atekereza inzoka yiruka ikurikira umuntu. Nyamara Jameson's mamba ntabwo ari inyamaswa ihora ishaka gutera abantu, ahubwo ni inzoka ikunze kuba mu biti kandi ifite ubuzima bwihariye bwo mu mashyamba, ndetse ikaba iguruka cyane ikirasa nk'umwambi. Hari amakuru avuga ko muri rusange ari inzoka ituje, ariko ishobora kwihuta cyane kandi ikagira imyitwarire itunguranye yigerageza gufatwa. Nuyibona iri hafi yawe, uzamenye ko icyago cyakuziye. Jameson's mamba ni inzoka ikunda ubuzima bwo mu biti, aho niho ibona igice kinini cy'ibyirya. Inyandiko z'ubushakashatsi zigaragaza ko umuhigo wayo urimo cyane cyane inyoni n'inyamabere nto, nk'inyamaswa zibera mu biti. Tekereza inyoni iri ku ishami, nta kikeka mamba iri kuri indi shami. Ntabwo ikeneye kwiruka, ntabwo ikeneye gutera urusaku. Irategereza, igategereza igihe cyiza, hanyuma ikihuta mu kanya gato. Ibi nibyo bituma ibara ry'icyatsi riba ingenzi cyane kuri yo. Iyo iri mu ishyamba, ibara ry'icyatsi rishobora gutuma uyibona bigoye cyane hagati y'amababi. Ibiteza umuhigo ambush. Jameson's mamba ni inyamaswa ifite ubumara bukomeye. Ubumara bwa mamba bugira ingaruka cyane ku mikorere y'imitsi. Mu gihe umuntu arumwe n'inzoka ifite ubumara bukomeye, ikibazo gishobora gukomera vuba, cyane cyane iyo ubuvuzi budatanzwe. Mu Rwanda, Jameson's mamba yashyizwe mu nzoka zifite akamaro gakomeye mu bijyanye n'uburozi bw'inzoka. Ubushakashatsi bwakozwe ku kurumwa n'inzoka mu Rwanda bushyira Jameson's mamba mu cyiciro cy'inzoka z'ingenzi mu by'ubuvuzi. Niyo mpamvu kurumwa n'inzoka nk'iyi atari ibintu byo gutegereza ngo urebe niba ibimenyetso bizashira vuba. Birihutirwa kujya kuvuzwa. Iyo inzoka ikurumye, ntabwo ari ngombwa ko iba yamaze igihe kinini irwana n'umuntu. Ishobora kukwica vuba. Amenyo yayo yihariye atuma ubumara bwinjira mu mubiri, hanyuma uburozi bugatangira kugira ingaruka. Ibimenyetso bishobora kuba birimo intege nke, ibibazo by'imitsi, kugorwa no kuvuga cyangwa guhumeka, ndetse no kumugara bitewe n'uburemere bw'uburozi n'uburyo umuntu yavuwe. Kandi aha ni ikintu gikomeye cyane kibingenzi. Ubushakashatsi ku kurumwa n'inzoka mu Rwanda bwerekana ko hakiri ikibazo cyo kubona no gukoresha umuti urwanya ubumara bw'inzoka mu buryo buhagije. Hari izindi nzoka z'icyatsi zitandukanye. Urugero ni Philotamus rwandae, izwi nka Rwanda Forest Green Snake cyangwa Rwanda Emerald Green Snake. Ni imwe mu nzoka z'icyatsi ziboneka mu Rwanda. Kandi ntabwo inzoka yose y'icyatsi iba ifite ubumara bukomeye nka mamba. Niyo mpamvu ibara ryonyine ridahagije kugira ngo umuntu amenye ubwoko bw'inzoka. Ntukayegere, ntugerageze kuyifata, ntukayitera amabuye, kandi ntukagerageze kuyica kubera ko uyibonye. Hari inzoka zizwi nka flying snakes, ariko ijambo kuguruka hano ntirisobanura ko zifite amababa nk'inyoni. Ahubwo hari inzoka zo mu bwoko bwa Chrysopelea zishobora kuva ku giti kimwe zigakoresha umubiri wazo kugira ngo zigende mu kirere. Iyo flying snake ivuye ku giti, ishobora kurambura umubiri wayo mu buryo budasanzwe. Umubiri wayo uhinduka nk'aho wagutse, bigafasha kuyigabanyiriza umuvuduko wo kugwa no kuyiyobora mu kirere. Icyo gihe uba ureba ikintu kidasanzwe. Inzoka iguruka nta mababa, nta maguru, ariko ikava ku giti kimwe ikagera ku kindi. Ni uburyo bwo kugenda bwahindutse mu gihe cy'ubwihindurize kugira ngo ibinyabuzima bibashe kubaho mu mashyamba yuzuye ibiti. Mu Rwanda hari izindi nzoka zifite ubumara bukomeye cyane. Ubushakashatsi ku nzoka z'ingenzi mu buvuzi bw'u Rwanda buvuga nka Puff Adder, Jameson's mamba, Black Mamba, Black Naked Spirit Cobra, Forest Cobra, Gabon Vipers n'izindi. Ibi bitwereka ikintu kimwe. U Rwanda rushobora kuba igihugu gito ku ikarita, ariko munsi y'ibiti, mu byatsi, mu mashyamba no mu bice bitandukanye by'igihugu hari ibisi bikururuka hasi abandi benshi batazi neza. Hari izindi nzoka zifite uburyo butandukanye bwo kwica. Hari yisha mu mababi igategereza,
hari ishobora gutera ubumara, hari iyica ikoresheje imbaraga z'umubiri, kandi hari n'inzoka nini ishobora gufata umuhigo utari muto na gato. Nk'ubu turamutse dufashe Black Mamba, ariko hari ikintu abantu benshi bibeshyaho. Black Mamba ntabwo yitwa gutyo kubera ko umubiri wayo wose uba ari umukara. Akenshi umubiri wayo ushobora kuba ufite ibara ry'ivu, ikigina cyangwa icyatsi kijya ku cyatsi. Izina Black Mamba rifite isano cyane n'ibara ry'umunwa wayo w'imbere ushobora kuba wijimye cyane. Ni inzoka ndende kandi yihuta, kandi iboneka no mu Rwanda. Ubushakashatsi ku nzoka zifite akamaro ku buvuzi mu Rwanda buyishyira mu cyiciro cya kabiri cy'ingenzi mu byerekeye ubworozi bw'inzoka. Ibaho cyane ku butaka, ariko ishobora no kuzamuka ibiti. Ihiga inyamaswa nto harimo inyoni n'inyamabere, kandi kubera umubiri wayo muremure ishobora kugenda intera ndende mu gihe gito. Ariko hari ikintu gikomeye tugomba kumenya. Black Mamba ntabwo ari inyamaswa ihora ikurikirana abantu. Iyo yumvise ko iri mu kaga, ishobora kwirwanaho bikomeye. Ubundi bwoko ni Puff Adder Bitis Alientans. Ntabwo ari ndende nka Black Mamba, ntabwo ari ndende kandi irananutse cyane nka Jameson's Mamba, ahubwo umubiri wayo uba mugari kandi uremereye. Kandi ikifite gikomeye cyane ni camouflage, kwitsimba. Amabara yayo ahuza n'ibyatsi, amababi n'ubutaka. Iyo iri ahantu hakwiye ushobora kunyura hafi yayo utayibonye. Ubushakashatsi ku Rwanda bushyira Puff Adder mu nzoka 3 z'ingenzi cyane mu bijyanye n'uburozi bw'inzoka. Iyi nzoka y'impiri ntikeneye kwiruka inyuma y'umuhigo, irategereza. Iyo umuhigo wegereye yifata mu kanya gato. Ni uburyo bwo guhiga ikoresha mu gutungura umuhigo. Niyo mpamvu umuntu ugenda mu byatsi cyangwa mu mashyamba agomba kwitondera aho kandagira. Ubundi bwoko ni Gabon Vipers Bitis gabonica. Ifite umutwe mugari cyane kandi umubiri uremereye. Amabara yayo avanze mu buryo butuma yihisha kandi neza mu mababi yaguye mu butaka, kandi ni kimwe mu nzoka zifite ubumara ziboneka mu Rwanda. Ubushakashatsi bwashyize East African Gabon Vipers mu nzoka z'ingenzi mu by'ubuvuzi mu Rwanda, nubwo iri mu cyiciro cya kabiri ugereranyije n'inzoka za Puff Adder ndetse na Jameson's Mamba. Ikintu gitangaje kuri Gabon Viper ni amenyo yayo maremare cyane yo gutera ubumara. Ni imwe mu nzoka zifite amenyo maremare cyane mu nzoka zifite ubumara, kandi iyo yihishe mu mababi ushobora kuba uri hafi yayo ariko ntuyibone. Ubundi bwoko ni Black Naked Spiting Cobra Naja nigricolis. Izina Spiting Cobra nisobanura ko icira amacandwe asanzwe, ahubwo ishobora kurasa cyangwa gutera ubumara mu maso y'uwiteye ubwoba. Iyi ni incira imwe mu nzoka 3 zashyizwe mu cyiciro cya mbere cy'inzoka z'ingenzi mu Rwanda. Tekereza uhagaze imbere yayo, ntabwo wayegereye, ariko ikabona ko iteye ubwoba, igahindura uko ihagaze, igatumbagira, hanyuma ikarasa ubumara bugana ku maso. Iyi niyo mpamvu iyo umuntu abonye inzoka nk'iyi atagomba kuyegera cyangwa kwitera ubwoba. Mwari kumwe na Nenzima Israel. Iyi yari Habayeho TV. Ntibibagirwe gukanda subscribe, like na share. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.